Kopilia lang royalong kititang abang arpum kilong. VGR along le puthak tarapungarat hurpak pen kachesong asai kedeng. Karbi Anglong Bengali Samaj atung pen pherang kiamai kepha. Karbi Anglong live ada beberta kelang aradon phasamini lisami jul BP hin pen kardong pajriklo kardom. Karbi Anglong live along pen ajok ada beberta ang ton pen arjik tha. Nijang Karbi Anglong arlo votha langso police station kaparlo dongka mukam outpost angkang along kedamtang ni phai krep clear ni jirpo bange thom Kopilia lang royalong lang kachinglu dam penamat inud arta ni kan kretrok Borlongki ingtiabang kopai ke lang no pena jog lang ke jang pen apran dam nang juilo birta kirib dun long ateng pulote ke dam tang ni phai krep clear ni jirpo bang ke thom Kopilia lang royal lang ka chinglu damahur inut arta ningkan kretrok Borlongki ingti puabang kopai ke lang no pena jog lang jang joglo halabang sorni pen kalitang Borlongki ingtia phan abang arpum rip piglo bonta ke theklong nedara jog Patumi ni phai kretrok siar ni ansi kititang abang arpum thekpon longsi raikom sai khiatung pen chepari deng ponno kalitang Borlongki ingti arta laki ningkan kretrok pusi pang thekponlo lapen mugasong rangke terang a school longsi ingdeng nerkep charlie pong lapen asar bura men laki lunse ingti lapen arong abangki ujan dongka nijang Karbi Anglong pen pusi pang thekpon longlo Kalitang Borlongki ingti kititang abang arpum aphan arona tang ateng pen sai ke deng ponji aphan lapen kenang solason an setami ke lang ji aphan nonamat ke raikom sai khiatumsi chepari deng ponlo dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live lakhain ko rapho nilip kaparlo tarapungara thur pakpen patumi dherula tok bipathwa kramalong party lapen dhoromalam chipu pe pin pen thur paksi sodak pen Karbi Anglong ke doa bihare atuma phan lungvek nang ji pusi tarapungara thur pakpen ningduk akachesong dengpon Karbi Anglong bihari lasonsi tarapungara pen ke pachini pon ke eviction aside deng ponpe pulote tarapungara pen ko anma kache songalong cheto dunji lapen che songji lang lapen ladak chotkali na hoknon Karbi Anglong along ke do akeche aso anaphan lungvek nangji pusi tarapungara pen rada hom jairong so dak pen pinrempo itum chirai thip thek nangji pulotangte Karbi Anglong pen ke chirai unang pon itum claim jita claim theng pobute ka chirai tum bihari to phan ko thai vegi pulote un vek nang po Cirap cito vek nang po bang so incident salong ki pudun areng ki so nai bang phuke dili tum tarapung pen halo laposi tum ning duk pe khanjang ala bang so long le ong dong ani pen thano 6 dul area long ke aga preka khai tum ban long le putap yune le joy ni pen jok alang tum che song bong lo pen a jir ding pen ta moni tum Karbi tum ta me thur the mon ta alang le vi aphik a pran chi pi det pe non a me ki prang ase non ni tum ke thekon long la pa na hir kang tang jit pe lang le ki so ki sung alang li ke pho alang li logoria ke do anda mela ana kisung itum thekelong lo non ale itum thudun dei bote lage mithak se kilu binong lo bosine re ta chini jon pamelo news report Karbi Anglong live Karbi Anglong Bengali Samaj atung pen pherang kiamai kepha bangso pherang kiamai kepha pon lake non malong Karbi Anglong mate phelang pialong alam ki Karbi Anglong angkang soluk sodak atomon nang kejam pothaksi pherang kiamai ingnipon Sonsi ni phai kretrok siar ni mate patumi phuloni ahithi puja barialong Karbi Anglong Bengali Samaj Committee hin pen phelang pialong alam kia puthak pherang kia mai phapon bangso pherang kia mai along kaning je pona tengke hala bangso bimalong kopai ke lang no mate tumon lang no ke japen ke siari so tuma phan arenga hu ke passo laki si kit hedum ke chok chelo nasi prab jin pen adai ke do bang phatuma phan nep ing nang si hem kangsam mate phatek setami thapon vek nang poputa pherang kia mai along ningje pon জনাইছো যাতে তেওঁলোকে প্রত্যেকে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখে আর যিসকল ব্যক্তি ইতিমধ্যে তার দুখী সাব্যস্ত হয়েছে আমি প্রশাসনক আবেদন জানাম আমার কাউন্সিলক আবেদন জানাম পৰিষদীয় বিভাগক আমি আবেদন জানাম আহ্বান জানাম যাতে তেওঁলোকক
গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনতিপলমে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ে আৰু যিসকল সেই ঘটনাত আহত হৈছে তেওঁলোকৰ আমি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে জানেই এতিয়া পৰীক্ষাৰ বতৰ, প্ৰত্যেকটা স্কুলতেই প্ৰত্যেকটা ঘৰতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। তেওঁলোকে কিছুমানে মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিছে, কিছুমানে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দি আছে। তেওঁলোকৰ এই এক শান্তিময় পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, ফলাফল ভাল হ'ব, তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এক ভাল ফল কঢ়িয়াই আনিব। নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Kedamdang ni Bhaikre player ni ASDC Youth Front Lapen Karbi Students Association atum aron repen PGR VGR longlia long ki do atuma phan tharle nang jipu kache song dampen kache banga hut phelangpi mate kheroni charialia long ke tondun petpen bihari atum kateng khenga hut arenga hu ki sodun vek ASDC Youth Front Lapen Karbi Students Association pen bang kep atum pherangkya mai kangni Non Karbi Anglong angkang pialong airset prongset kache songo porahut Karbi Anglong angkang pialong hithi kulat lapen gari motor kangkira bangke nitumpen engkir longle la sojo kangkir che endet pobuke nitumpen puno daglo athe nitumpen vekle kangkir ke pha la puson kalidet pusi pherangkia mayalong ningjepon non ke bangji thang thang ni phai inkoyar ni ham phanga song rat charia song atum ke do anaphan ke hang la pen kaching wai ramji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen arni ke hodalong sitami nilitum ASDC Youth Front KSA atum pen ke mangke isi vetlo PGR VGR along aron re pen ke do atuma phan tharle vek nangpo jong se klem kledet pulote ke rangja pora hut ke la an sosesi che song ponpo bangso ka che song along komadne sungdet pulote MAC atum si adai CNNG lapen lapuan alam ki githelong MAC Pawan Kumar Roy si arlo pen kacherabdu lasi MAC Pawan Kumar Roy aphan arpuben pasun vek nangji pusi therangkya mayalong pen ke hang padupon News Report Karbi Anglong Live Pineda babirta gelapon si kang tonig long